Hello chúng nó mình chúng nó Facebook thêm mà với chúng nó Facebook mà với mà bọn nó Facebook với solution chúng nó thì mình ba thêm mà tự chalo này chỉ lại ba thì mà này mà quay profile tự chalo lại ba thì mà Facebook professional passport China boro lura bọn nó location đó China boro lura bọn location China với solution chúng nó mà thì passport tự chalo này lại ba thì passport mà tự chalo này với solution chúng nó mà thì mà cho nhà phim người xa xí tao mà nó số mà đi nó số ba mà chân như là người xa số đấy mà chân như solution chứ mà dollar zero rồi bỏ ra nó thì mà chế bún solution chế bún nào sẽ ra bún ta bún nào solution chế bún nó bắt sang bên lưới rồi, tại mà con em muốn thì xí xí mà bún thì chế bún bắt sang bên lưới bê ở thô lùm nhà vào ulo cho nó chăm biếu xem vào nó bây giờ tôi qua cho nó ya available sure ne ma set up pu ma ya ma ba ti ma ro sap phu me so pa ma lo pu ma no ma set up pu ma chono ngui sha lo ya ma ba ti ya so lo ngui sha lo ma ya ti set up mo pu ni ba no adika profile adika chono ji nyom me pyo chin na ba ji profile ne pa sa sha bo so lo shin to ko khain le me lo chono na chan pyu chin ma re adika phi me ma nga kan thwe eligible ne nga phi ni lo baလူကြီးမင်းတို့ Facebook ကနေအကြောင်းအဖြစ်ဒီ passive income နဲ့ငွေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း profile ပိတ်ဖွင့်မှရှာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီအများကြီးကျွန်တော်မှာ set up ပွင့်မှစီယံပွင့်မှာပါအဲ့ဒါမှကျေပွင့်နဲ့ပတ်စံပေးတာကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိတက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အတန်းနဲ့ဆုံးကျွန်တော် location ချင်းမို့ချင်းလေးတွေကျွန်တော်အတန်းနဲ့ဆုံးကျွန်တော်တင်ပေးသွားနေအောင်ကြိုးစားပါမယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် location ချင်းမို့ချင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးနေအောင်ကြိုးစားပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်